الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا تي في نور الهدى خن برمسخين يقام موضوع خينا 99 صفة يحبها الزوج من زوجته وانجو خطا أفرفادا واسقلتمي سقلتن أبا منا حادا منا إسار رجالة يقاهو يوهاتي منا إساق باتيف وان سنيف جتش إسي التنجالة خطا أفرفا قبنة ديانة جرى هنگر مسقنتا تينيات تقر قلبك ونهردو فايسنين جتشا خراب رمسخين يوخان درسي تينيا سينا وبليان كيا أكما سيولت خطا سدن دبرت خيستي واحد وجلال تكرر خافني هنگا وصدم يفري وجلال جرى وان سن قر قلبك ونهردو فتيوته واحد إراني برتن جيب دين كبا واني هممتو تكلفتني هممتوغا نمتي هممتي أنيس واني برباد وخا خجيلا واهما جروف يو ربي نمتو قبل ملي اتناغا جيلچه ربي رايتي واركچو هنول وان جوفي واهما جر ربي ورّا وان دقيت دلقي اتمل كونواتا يسويچا إن شاء الله ديدمي في شنفا وخان صدمي شنفا رتي قنركمتو وانتوتا الرانتن وجلال وديم نخيسا ألا تصف غيرها لزوجها حاتي منا تكا أبا منا يسيداتيف دبرتوتا برا والسفو دي سورة قبد بر انتلتي أبلو سني بريدي برني ديم تودا برني دير تودا برني أجائب أكنت دبرتي تكا قرتي سورة يسيدا قوتو ما قوتو فدي أبا منا يسي خيسين بين غنا درا قب قوتي كانت دابو هنقب دبرتين تك يو يسين دبرتي تكا كانت أبا منا يسيدات خفارسي تاتي bareechitee tolchitee miidhaysitee abbaa mana isii qeemtu yoo taate isiisan barbaadachuudhaaf tanaasuma dhiisee biraa ba'a. Guyyaa tokko namni tokko na dawwalee ture gaafaan biyya Keeniyaa san jiru obboleettiin teenya takka abbaa mana kiyyaatii fi saahibtitii tiyya takka wal barsiisee ture hoggaa wal baran na dhiisee isii bira kute mee ustaaza dubbiin tun akkam ilaalamti saahibtittiin tiyya tun khiyaanaa ajaa'ibaa narra daleeydeettee natti himatti amma abbaan mana kiyyaa isii malee ana asuma godheen allaalu hoggu takka nalleen dubbisullee silkiina jalaan kaasu akkanuma na harkunan dubbisu na dheeysa isii malee ijaa gurran qabu na dhiisee na biraa kute an saahibtittii tiyya waan hin jaaladhuufi wal barsiisee malee na dhiisee haa isii fuudhuuf hin barsiifne mee akkamiin taa'aayatti nuti sana duraan kitaaba keessa qaraanee hadiisa Bukaarii jira dubartiin takka dubartii biraa jala uffata firraa yaaftee duwwaa hin rafin jechuu jiraahu hadiisa Bukaarii keessa maaliif jennaan wajjiin raftee deebitee abbaa mana isiitii himtiif hirriiba isiidha way qaamuma isiidha way maal isiidha akkanatti abbaa manaatii galtee himtiif yookaan dubartuma akka isiitiif deemtee himtiif wanni kanaa kun bultii namaa irratti khatara guddaa fide diigama guddaa nama fide intala takka fiddee gaafa abbaa mana keetiitii himtuuf gaafa abbaa mana keetiitiif waa'ee isii wassaftuuf bareedina isiidha haala isiidha hujii isiidha beekumsa isiidha akhlaaq waan kana hoggaa abbaa mana keetiitiif dhuftee himtuuf abbaan mana keetii akkanattiif dura dhaabee suuraa isii ilaaluu jira gaafa ati kana tolchitee bareechitee himtuuf si dhiiseeti ati waan akkasiin qabduumi isii san bira kuta dubartii takka laaltee dhuftee abbaa mana keetiitiif abada hin himin ni bareeddi maal taati hin himiniif hayyee anta tasifa bilhayaa dubartiin takka qaanfii qabaachuu qabdi abbaan mana kiyyaa hana jaalattu yookaahuu haanaa wajjin jiraatu yotte waa qaanfachuu qabaachuudha qabdi waliif gallaamiin ati abbaa mana keetii haana jaalatu yoo jette qaanfii baay'isi yoo dhiirti gartee abbaa mana keetii bira dhufte kanarratti lafa dhooyiteetu moo karrachi galfattu taate afaan kaayyadhaaga mirqaan anashadhaaga akkana ta'a akkas ta'aaga jettee fuula kanaatis fuula saniitis qateessu yoo taate hayaa waa takka illee hin qabdu ati gaafan abbaan mana keetii si jibbaa deema tun akkanumatti hunda rirrigatti akkanuma hunda kokkofalti akkanuma hundaa wajji deemti akkanuma hundaa wajji harka ol fuuti akkanuma hundaa wajji ol ziyaarti akkanuma hundaa wajji osuma akkana juu booda tanaamusa qabduun barbaaddadha jee kuta yoo si biraa gabbee sin amanu yoo biraa gabbaate sin amanu ati qaanfii qabaachuu qabdani qaanfatta taanaan qaanfiin iimaan irraa hije nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam alhayaa'u min aliimaan hadiisa biraa keessattis alhayaa'u min albid'u wasittuun maal jedha nabiin sallallahu alaihi wasallam iimaanni damee kanaa qaba hangana qaba sanirraa takka iimaana jedha iimaanni damee iimaanaa irraahi shuubatu min aliimaani qaanfii qabaadha namni waa qaanfate iimaana qaba namni hin qaanfanne iimaana hin qabu akkasi beeytanii qaanfachuu qabdan naman taane harka fuudhuu hin qabdan naman taane ziyaaruu hin qabdan naman taane dura teeysanii nyaadhu dhugu jechuun hin qabdan naman taane kaajnabiyyaa hunda irra lafa dha'uu hin qabdan eeggachuudha qabdan abbaa mana keeysanii yoo taa'e malee qaamni keeysan nama hunda irratti haraami
bilbiltanillee naman taane hunda wajjii waan hin taane haasa'uun hin barbaachisu janaa waan jansan irraa illee fagaadha qaanfiidhaan jiraadha dubartoonni duratti qaanfiidhaan beekaman keeysaa zaman ammaa keeysa qaanfiin akka waan lafarraa baddeeti malee nabii keenya waa'ee qaanfii isaanii gaafa wasafan nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi isaatu dubra qalama keeysa jirturra waa qaanfataa ja'aniin nu wasafan saabonni dubraatu akkaan qaanfate jechuufi nabiin hedduu qaanfate jechuudhaaf dubra fakkeeysan nabii keenya sallallahu alayhi wasallam har'a qaanfiin san baddee jirti waan dachii gubbaa jiru waliin harkaa jirre jechuudha bileeyyan kiyya amala abbaa mana fiillee beekuufiin gaariidha gaafa kaan gartee asmaan intaltee Abii Bakrii isii timira guurtee deemtu ergamaan rabbi harkanii farda ciibsanii fi gaala ciibsanii fi qonna duuba yaabbadhu dadhabdee jirta hannaan hinaaffaa Zubeyri yaadattee laasii wajjin yaabbadhu ergamaa rabbii deema jetteeni bira dabarsitee galtee Zubeyri himteef ergamaan akkanan naarifatanii naaduu keeysa baan deemtu qoon yaabbadhu naan jan hinaaffaa ta'e yaadadheetiin hin yaabbadhu jeefirraa isaan akka deeman godhee fi firraa baa fuudhee suuta deemaa dhufee etten way isaan duubaa yaabbachuu keetirra ba'aa ati baadhattee duutan keeysa dhufteeniitu irra nalaaleysaa janiin garuu isiin amala isaanii beeytee fi akka isaan hinaafan beeytee fi ba'aa san mata baadhattee dhufuun abbaa mana isii hedduu gammachiise jechuudha amala isaa beekuufiin innillee ammoo rifatee fi ture haa ta'u garuu amala walii beekuu waa hunda caalaa wal beekuu irra walii beekuu caala kuma jaansan bareedduudha wal beekuu caalaa walii beekuu wayya abbaa mana keeysaniitiif beekaa fi qaanfii qabaadhaa akka isa waan hin taane keeysan galchine ibiifillee waan hin taane keeysa akka hin galle jechuu hayyee 37 allaa tumaani'a idaa da'ahaa ilaa firaashi abbaan mana keetii gara firaashaa yoo siyaame hirriibaaf haajaadhaaf abbaa mana keetii jalaa diduu hin qabdu wayitanni siyaametti abbaa mana keetii itti dhaquudha qabda abbaan mana keetii sitti haajamee guyyaa yoo siyaame itti dhaquu qabda yeroo barbaade yoo siyaame itti dhaquudha qabda إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى يصبح وفي رواية حتى يرضى عنها زوجها وليب قلامي dubartii takka abbaan manaa kootu ni rafnaa jee hirriibaaf itti haajame yoo yaame itti haadheeytu yoo kadiddu taate abbaan mana isii hanga isii irraa jaalatutti rabbiin isii abaara rabbiin itti dallana maleeykaaleen itti dallanti warri lafaatii fi warri samii itti dallanan hanga abbaan mana isii irraa jaalatutti kanaafati abaarsa rabbii jala galuu hin qabdu la'anata hal malaa'ikatu hattaa yusbiha jaare waa biraatti maleeykaatu isii abaara hanga aduun baatutti yookaan hanga bari'utti yookaan hanga abbaan mana isii irraa jaalatutti dubbiin khatara obboleeytiiti ati abbaa mana keetii dirqama yoo inni kara firaasha isaa siyaame yoo fayyaan qabaannillee dheeyte yaa abbaa mana kiyyaara rakkoo kanaatiin qabattee itti himuu qabdu akkuma nabiin keenya jaan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi fi budii ahadikum sadaqa haadha manaa wajjiin rafuu keeysatti sadaqaatu jira akkam yaa ergamaa rabbii waan dantaa ta'e nyaacha wajjiin rafnu yookaan dantaa isaatii wajjii jecha wajjiin rafu akkamis sohabatti harkata jennaan akkuma yoo haraamit dabalame dilii harkatu yoo kheyrii haadha manaa tanatti dabalamellee sohaba harkataa jenna ati gaafa abbaa mana keetii qoonni rafnaa siin jee dheeytee haajaa baaftu sohaba harkachuu jirti ni heddu garuu dantaa ta'e qofaa jalatti hin deemin rabbi irraa waa harkadhaas jii ni heddu yoo niyaa tolte rabbi irraa ni milkooyte jechuu kanaaf hoggaanni siyaame jalaatii duun qabdu sohaba ni ettee itti dhaquudha qabda yoo rakkoo qabaatte immoo itti himuudha qabda rakkoo hoggaan siin jiru laguunfaa yoo si jiraatte dhiigaan irraa yaa'u jira abbaa mana kiyyaarra xaaran qabu hojii itti himi inshaallah boqonnaa booda walitti deebinaa hanga walitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقولنا بودا ولد ديبني جردا وتوتا فردوتوتا خينيا إن شاء الله سجنتات هنيا بكم تداب نرى تفوف نجا ونرجرو وانا هاتي منا يخان أبا منا هذا منا الرجالته سنجوبت يركبنا سجلتمي سجل الرارة يخاهو بقولنا بودا بكي رجرو صدمي سديتا فاجوبت يركبنا قن ونن جو الله تسأل زوجها الطلاقة dubartiin takka abbaa mana isii keeysaa'u xabiyaa irraa amma wanni quwwooma akka yeroodhaatti namni hundinuu qabu keeysaa'u dubartoonni keenya yeroo hunda arraba irraa waan isaan hin dhabne abbaa mana isaanii hiikaa gaafachuu dhiisuudha nahiikiin tun arraba namaarra hedduu allaaftuu taatee deddeemaa olti siin hin hiine jaamma keeysaa'u gisee inni mirkaanee fi yeroo inni araaraa qabu yoo gaafatte nahiiki jennaan siin hin hiine sadii siikee malee wanni ijuun hin jirtu booda isaan lachuu deebanii irraa sheenoon yaa sheekha abbaa mana kiyyaatu na hiikennaan akkan na hiike nikaan ni hiikamaa hii gaafii dhufa booda sheenoytee gaafii eegalti beeyta waan booda irraa sheenoytee gaafachuu teessu durumaan na hiike jechuun tana yoo dhiifte irra wayyoo obboleeytiiti amma dhiirti galiinis ta'ee haadha manaa tana
tumtee araba ubaatte hiikaadhaan itti ceetuutu jira akka waan yoo hiike isiin qajeeltuufi siin hiika yoo jee akka waan isiin rifattee qajeeltuufi na hiiki kaachuun dhiiftu isiinis way somba qabdi onne qabdimi onneen numaata sii tasaarra oogituudha isa bishaan obaasan hoggaa ta'uu hoggumani dhalatuu isa bishaan obaasanii si aanan obaasanii xiqqollee ta'uta sii tasaarra oogitu beek na hiiki siin hiikanni annaan na hiikii maleen jettuun duraanuu sonni siin hiikan jiin na hiikeechaa jirtiimi na hiikii ittiin isiin niinee jaa sadii sirraa fite jaa akkanuma bultiin namaatuun facaati kanaaf dubartiin takka abbaa mana isiidha na hiikeettee gaafachuun hiikaa akka shari'aattis dhorkaadha irraa fagaachuu qabda obboleettiiti na jibbitee haati mana kiyyaa hiikaa na gaafachaa ooltii ija abbaa mana keetii yoo na hiikeechaa ni oolti qalbii isaa keessaa jaalaltitee guutuma bakka takka baate jechuudha nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ayyumaa imra'atin saalat zawjaha talaaqa bigayri uzrin faharaamun alayhaa raa'ihatul janna dubartiin takka ta uzriin maletti yookaan rakkoon shari'aa jiraachuun maletti abbaa mana isii hiikaa gaafattu shurufkaa jannataan agartu irratti haraami jantu nabiin sallallahu alaihi wasallam shurufkaan jannataa amnaamata 40 nama dhufti garuu isiin tana irratti haraamin agartuu jan obboleettii jannata seenuu miti shurufkaa jannataatu agartu sababa abbaa mana keetii na hiikeettee gaafachuu keetiitiif jecha kanaaf abbaa mana keetii hiikaan gaafatin oobsii wajjin jiraadhu yoo akka shari'aatti rakkoon inni qabu jiraatte salaata kasii dhorku yoo taate soomana kasii dhorku yoo taate rahima kee maxxanfachuu rahima isaa maxxanfachuu qaalii rabbii godhuu qaalii akkana yoo kas deemu taate shari'aatu sii fayyame ka masruufa siin kennine akkanuma si rakkisu kamaraat halkan si tumu maal si godhu rakkoo hedduu jiraamin tan hiikaa si gaafachiiftu akka shari'aatti uzriilee hiikaa si gaafachiiftu jira saniichitti hiikaa gaafachuun akka shari'aa dhorkaadha irraa fagaachuu qabda siin jenna obboleettiitiyya irraa fagaachuudha qabda kun akka shari'aatti saraami soddomii fi sagalaffaa أن تقدم مطالب زوجها وأوامره على غيره حتى على والديها أبا من خيتي وأن تكسي أججو أجني أبا من خيتي خابا خيتي خارتي اللي دور فمورا قبل أبا كيتي اللي سيامي جرى الرخوت تنتلتي أجان سراغا با سينجي جرى أبا من خيتي أمو منا قديم بين سينجي جرى أجني أبا من خيتي خابا خيتي دور فمورا قبل خليس غافا نيرو من نمني أمريتي أركا قبا تشو دور أبا خيتي وبليس خيتي في عادتي فربين waa'ee keetii irraa gaafata kaleessan arrammoo abbaa mana keetiitti bakka isaanii bu'ee jiru dirqama haqa isaa sirraa qaba haqa abbaa keetii haadhateetii hawaan keetii haabaluu keetii hunda dura dursitee abbaa mana keetii guutuudha qabda ajaja abbaa mana keetii godhuudha qabda abbaa keetii fi harmeeteetii boodaansuudha qabda yoo inni si hayyame abbaa kee bira deemta hayyama isaatii ala haati ta'e yoo si amte isiidha haqa nama hunda caalaa eega rabbiitii sirraa qabdu isii biraa deemuun qabdu hayni kasaatu kasiirallee jabarran kanaaf haqa nama hundaa yookaan amrii nama hundaa dura amrii abbaa mana keetii dursitee ni arkamta gaafate abbaa mana keetii hedduu si jaalata bultiin deeysan bultii jabdu taati haadhatiyyaan na yaame usteetuma kaatee keeysan gaafanne kajeetu yoo taate abbaan mana keetii hedduu bakka tana qalbiin isaa cabaa deemti jaalalatiyyaan qabdu tanaaf amrii nama biraa amrii tiyyara dursiti jaa qalbii isaa keeysaa jaalalti ta'e bahaa deemti haa ta'uutuu ajaa'ibaatiin qalbii isaa keessaa jaalatee haxaawaa deemuu jirta booda bultiin teeysan diigamuutu sodaatama jechuudha. Hayyee 40ffaadha allaa tadaa thiyaabahaa fi gayri beeytihaa mana kee yoon ta'in mana namaa dheeytee uffata firraa lafa facaaftee qullaa taa'u abbaan manaafan alaasitti ol seenuu mala jaarsi intalaati bira dheeytee haadha mana isaarra waa hundaanuu siitu dursee argamuufaan mala haay awwata akkanaa tana jaa bultii namaa facaafteeti har'a. siif galaami haraam dalaguu qofa osoo hin taane bultii namaallee facaafte mana namaa dheeytee uffata firraa fuutee yoo teesse jaarsi intala tanaa ol seenee yoo si arge hoo jaartiin abaluu takka yaa ni bareeddi jaartiin abaluu takka ni takkanaati jee gabbee kan deema osoo deemtuu dubbiin jaarsa kee bira dheeyte jaarsi kee aduwati dhiiraa wajji jirtan quban qabu haganaa bultiin teessan asuma yaa'in biraa gad dhaabbattee facaate tanaaf yaa obboleettii bultumateetuu jabeeffachuudhaaf qaalii rabbiillee godhuudhaaf hoggaa mana namaa dheeyte uffata firraa fuuteen taa'imee gammoojjiillee yoo dheeyte baddaadhaa kaatee uffata firraa darbiteen taa yoo mana kana dhiirtee ol hin seentuu beeyte malee gama biraatiin ammaas intaluma bira dheeyte tana biraa uffata firraa fuutee yoo teesse booda jaarsiitiif himti waa'ee kee qaamni isii akkana irreen sii ta'a akkana harmi isii akkana harki isii akkana qomti isii ta'a akkana hoggaatti himte asumaa taa'ee filima tokko mataa isaa keessa filima addaa tokko dhufa isii tan akkana if dura dhaabee dhaabbatee ilaaluu jira osuma juu booda taa akkasiitiin barbaada jee miskiintittii tana faa dhiisee qota booda amma ooti sunis duraan waan taane itti himte akkanuma bultiin namaa diigamuu jirti duuba. 39ffaas laallee jirra inshaallah karaa 40ffaaa jeen emma qabxee 40ffaaa gubbatti an tabtaciida an tashabbuhi birrijaal
haati manaa takka dhiira fakkaachuurraa fagaachuu qabdi. dubartiin takka dhiira fakkaatti yoo ta'e akkuma hadiisa keessatti jiru nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi la'anal mutarajjilaati minan nisaa'i birrijaal wal la'anal mutakannisiina minan rijaali bin nisaa. dhiira dubartii fakkaattuu fi dubartii dhiira fakkaattuu lachuutu ni abaaran nabiin. ati abaaramte gaafa taate abaarsaa fuute isaa abbaa manaa wajjin jiraat aboo tana abaaramtuun wajaa hundi kana bira dheeyta kunis sumaariya kana bira dheeyta kunis sumaariya huma yerumtaati hoggu takka hireen sirraan guutamtu obboleettii xiyyoonni siin jennu dhiiratti hin fakkaatin. dhiira fakkaachuu hoggaa siin jennu surree uffattee shamisa akka dhiirtii uffattuu uffattee mataa haaddattee akka dhiiraa filattee yoo deemte abbuu mana keetii kanattuu hin toltu nama biraatii miti. afurtamii fi lammaffaadha an tadhkura zawjahaa bidu'aa iljimaa'i izaa nasiya. akkana laal jarjarri hujii shayxaanaati dhiirti gariin hoggaa mirqaante keeysaa ota jarjara gosa biraa qabduu jira. du'aa'uma du'aa'ii sanillee hin yaadatu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi osoo tokkoon keeysan hoggaa haadha mana isaa dhufu du'aa'ii tana kajuu taate ilmoo isaa shayxaanin dararu wujan du'aan isa maal jennaan bismillaahi allahumma jannibna shayxaana wajannibi shayxaana maa razaqtanaa maqaa rabbiitiin eegalla yaa rabbi shayxaana nurraa fageeysi nullee shayxaana irraa fageeysi waan nu jidduu arkamsiiftu irraa illee shayxaana fageeysi yoo jan shayxaan ilmoo san hin danda'u jan. abbaan mana keetii osoo tanan qaraane yoo si fiige firraa qabiitii yoo du'aa godhe qaadeeroo maal taate bismillah jii wanni bismillah hin qabne barakaan qabduumi bismillah jii ijiini abbaa mana keetii yaadachiisi waan akkanaafaa dalagi ilaal sabuu haati mana qiyyaatun numa ana bira kuttee ilmoo teenyaaf yaaddee akka shayxaanni as keessaa qooda harkatee ilmoo teenya miineef bismillah illee na yaadachiiftiimi hoo jaartii kanaa isaa hin harkadha wallaahi tana jabeeffachuun qaba jeetuma si goggeeffata harka lamaan sin marata malee qarriin foon ciniinee si jabeeffata malee si gadi hin dhiisu beek. kanaaf abbaa mana keetii hoggaa inni du'aa'ii irraanfate du'aa'ii yaadachiisuun waan jaalalate isan dabalturraahi waliif gallaamiin yaadachiisii onni kajarjaru taate atillee numa qaray faayidaan dhabdu. afurtamii sadaffaadha allaa tanshura sirrahu sirri abbaa mana keetii facaasuu dhabuudha keeysaahu asraara zawjiyya ta halkan wajjiin daleeydan ta guyyaa wajjiin dhokattanii ulaa cufattanii daleeydan abbaan mana kiyyaa ka akkanaa ka akkasii jettee ni jira bar. hadiisa ummizarii dheeraa tokko jira dubartoonni 11 waliin dhufanii waa'ee abbaa mana keenyaa waa takka waliin dho'isin waa walii himnu jedhanii ta abbaa manaa jabaa qabdus ta abbaan manaa itti qallatees ta abbaan manaa itti darratees hundi waan abbaa manaa irraa harkan himan duboo waan halkan inni gartee dalagu ta abbaan manaa nyaatee tuumataan maratuu fi ta abbaan manaa nyaatee waan dalagu jidduu hin hambifannee ni himan wanni akkasii dhoorka shari'aa teenya keessatti nabiin keenya hadiisa keessa waan jan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi irra fagaataan namaa gama rabbiitti irra xiqqaataan namaa guyyaa qiyaamaa rajulun imraatun rajulun yufdii ilaa imraatihi watufdii ilayhi thumma yanshuru sirraha watanshuru sirra irra fokkotaan namaa yookaan irra fagaataan namaa rabbi irraa guyyaa qiyaamaadha gurbaa jaartii wajjiin rafu kagabbee jaartiin diyyata akkanaati hirriibani beeyti wayyaa maasha Allah akkuma isiin itti nama qabatu akkuma isiin itti nama hammatu nama maal hin taatu maalumaa tan hundaan si gaadee rooqi. kanaaf obboleeyyan kiyyoonnin isiniin juu gabaabsee haadha manaa wajjiin bultanii gabbaatanii gandatti ni mina abbaa manaa wajjiin bultanii gabbaatanii gandatti ni mina abbaan mana kiyyaa ana jaalatu yottee obboleeytiiti bakka gandaa wajjiin qaawaa dhuydanitti bakka gandaa wajjiin hojjaa dhuydanitti bakka gandaa wajjiin buna dhuydanitti abbaan mana kiyyaa akkana laafaadha abbaan mana kiyyaa jabaadha way jabaa isaanii sii kannani yoo dawaatti barbaadatte irra sii wayyu bakka laafina isaa gabbaatee gandee himtu dawaa yoo itti barbaadatte irra sii wayya wallaahi. kanaaf abbaa mana keetii hammeenya isaa gandatti hin dubbatin jabaa isaanii siif hin kannan obboleeytii tiyya jabeenya abbaa mana keetii gandatti hin himin katti laaffate faa jira ijji namaa rasaa sarraamtuudha si duraa nyaatanii booda miidhaaf saaxilamta yookaan abbaa mana keetii miidhaaf saaxilama hin himin waan takkallee jabeenya abbaa mana keetiitis laaffina isaatis hin himin itti himtee si hin jabeeysan waan takkallee wanni isaan sii godhan hin jirtu yoo if xiqqeessuu fi if sablisuu fi khasaaraa if saaxiluu taate malee. guyyaa tokko wanni afaan nama tokkootii fi afaan nama meeqaa seenti osoo deemtuu oduun ati alatti odeessuu turte abbaa mana keetii dhayiti haati mana keetii waan akkanaa sirraa himti yoo dhugumaan akkanaas hin jenna booda duuba abbaan mana keetii adootti oduu tiyya facaasu jirta sirrii tiyya baasu jirta iccitii tiyya baasu jirta ja walabal sii jechuudha kanaaf bultiin teenya haatti fuftuu hawaartuu taatoo jette iccitii abbaa mana keetiin himini dhoysiif hin siin jaa inshaallah gaa yoo rabbiin keenya nuun fedhe kutaa shanaffaadhaan walitti deebina kutaa afuraffaa asirratti umurra warra waan dhageefi waan barate itti hojjete itti milkaa'u rabbiin haa godhu jajjabaadhaa waan dhageessan faana bu'aa itti hojjedha abbaa mana keessanii wajjin jiraachuudhaaf waan isinii hime tana matatti guduunfadhaa guyya guyyaan itti hojjedhaa abbaa mana keessanii ittiin hidhadhaa
bultii teeysan waartuu ittiin taasifadhaa jaalala isiniif isa jidduu jirtu ittiin tiifadhaan isiniin jaa hanga kutaa shanaffaan deebinee wal agarrutti har'aaf asumaan nagaa walitti dhaammannaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu ilaa liqaa'in aakhir